Ya wena comrade no ngeke bamkhethe Mzwakhe ngeke this is he's a political prostitute angathi noma kunanabo political toddler kwakwasho umhleli weliphephandzaba asho kulomunye as is a political toddler ngiyo ke lento la ngiyo lo phindze abe siyabona futhi mina ngadi mina manje hayi macabane uNkulunkulu asiside manje siyabona lendlala le lena sovalwa ngibani lokuhlabela ngoba ngasimo sisiwe nje Nikulendlela laluhlanya ngakhona hayi angiboni labantu base Big Band mine lenkundleni nje yasengoba inkilongo phela lapha eBig Band angiboni nje labantu balenga kubo nebase Big Band bamfaka nakuluza Timothy nje kungamane kuwinela omunye umuntu nakuluza Timothy kungamane kuwinela omunye umuntu hayi lona angiboni lona nje akakhohlwe nje nangabafuna iposition yena akaye kulobaba wakhe tatitshela ukuthi sowubuyele ngakuye yena akaye kulobaba wakhe latshela ayocelela nje kahle acelela iposition kwaphela nje amthatha amfake iposition lamfaka kuyo kuphela hayi ukuthi afune kungena ngalendlela la ngena ngayo ngoba wena sikhanzisa nje mawungabuka angibadi noma bacabene nimine nalomnakabo naTimothy bacabene naTimothy why bese yena ufuna ukukhombisa kubantu if yena socabene naTimothy abese uyobangisa Timothy enkundleni yakhe why angayi kokwakha yena kulenye indzawo noma kahamba ayonakusana kulenye indzawo unelingakubo lo muntu le enkundleni yaselibulini why angayi ko-computer ngasenkundleni yaselibulini ngoba phela Timothy use Big Band noma mbe base babathatha bonke yes babafaka ngase Big Band but nje akaye ko computer noma ke ayekele ngoba phela umnakabo uyabona kunemnakabo lapha nase ngabe sekafuna khipha umnakabo yena lapha kusho ukuthini into yasekhaya ukuthi phela sho sebacabene bona basevani yena nje ukhomba ukuthi sebacabene naTimothy mhlambe khona labacabene khona asibadi but so uphusha Timothy nomuntu wasekhaya lokho ungakwenda manicabene lokho ungeke kuhlala ungakwendi manicabene ngoba phela vele anisevani but la kithi so ukhomba ukuthi yena naTimothy abasevani yesikhanzisa ngihlekiswa ukuthi abengacabangi lokuthi ungahle kube nje kulolu hlobo lomuntu lolukwadiko ukuphawula umuntu bengacabangi lokuthi ungahlube kulolu hlobo lolukwadiko ukuphawula umuntu umusho bunguye bakhe ukuthi unjani unje ngoba uphawula yena njengoba njalo bengacabangi lokuthi owazi ufike kulesigaba leso inhlitiyo seyiyashisa iphakeme sikhanzisa yabathi labanye vele ihlala la kushisa khona kufanele hayi labantu laba ngilolu hlobo lwebantu lokwathi makwentiwa lo mzabalazo lobo ushisa babona lokuthi bona kutowinwa ngespeed bese bathola ema positions yabona so kwabona lokho nje nababona lento leyo ichubeka baba nalokuthi awu naku kuya ngakhona babuya babalansa labanele kubona lo ngathi sekuyabinza sebathi hey umuntu akashesha ajike ngoba sine vele sibantu lo ngazi ukuthi siyatiwa besiphawula kakhulu silwa vele nase kubonakala lo singathi kuyafeyila so sebabona usingcono sisele sheshe sitihlenga thina kukhona la tokugeyina bhuti lo lokhuluma ngaye khona la tokugeyina lo lokhuluma ngaye kulaba ngoba kunengi labakwatiko kwangalala batokuthatha bayokufaka ngale kunengi labakwatiko ngeke usho ukuthi angeke ageyine lutho khona la tokuthola khona information that oyithola kunetinto lebediplano ngoba tinto lebediplano betiplanwa bakhona labantu lapha so lokunengi vele batokuthatha bayokusho ngalo wo bekuplanwe ukuthi bobani nabo bani bebaplane ukuthi bekuplanwe ukuthi thina besiplana ukuthi sinabo bani noma angeke bona asabethemba 100% but khona la tokuthola kubo ngoba lokungevani kuqale ngala
base laba badecide ukuthi ngcono baphume bona ngoba bayabona ukuthi akusayi ngale labe bafuna khona noma labe batimisela ukuthi kuyiwa khona sebayabona sebathatha liside lelingale makungake kuthiwe futhi sekuyashisa sebayabona ukuthi leya ngale iyaluza batophinza futhi bajike babuye ngala shothi nje kahle babantu labangadadi ukuthi kahlehle bangakuphi bona bafuna ngalala sekubhalanse khona noma kasithi la kunone ngakhona. Comrades wayeva masiphathi athi bakini sebakuhlanyekele sebakulahlile ya mabakini sebakuflathele kodwa kanje ya lapho sithuka kwasisebenzi lapho sebakuflathela bakini sibathi hamba uyibona phambili sokunje hayi ke nosho njalo comrades hayi hayi sengiyabona mina hey ngeke umuntu onemfato lengqondo aphume kanje nonemndeni hayi ngeke manje awusabuhlazo njengalelo indvodza oh hey hayi okay comrade ayeva kodwa nje sengithatha lesithombe ngibuka indvodza lengaka nje elenemuthi uthi nje lo mfato uthi lo mfati nje ekeva indvodza iqumene kakhuma kanje bathi abantu abakhe hey yabona manje ihlaza siyesabi isibantu manje cha phela ndaba ezithi lo mbulo uthenjisiwe sikhona lesinye sikhulumi la noma ngilombuthano lona yini sathi noma ngicomrade Fakudze wathi base baningi labetako labatawenda njengalo babena athi wabona incamiso wenda njani yambona nalona sowenda njani ya ukhona lathenjiswe kona lo mvulo ngeke ukuthi ungenta lento lena ekubeni indzaba yemzabalazo beyinkinga kangaka ingodi kangaka ukuthi ungahamba ukhuluma ngayo so hayi khona lathenjiswe kona umfati phela ohambile ebhodi ngaba usowubuyile ngibone ibhalile iSwaziland News ukuthi umfati uhambile noma iSwaziland Democratic News noma iSwaziland News sengikhohliwe umfati phela kuthiwa ngathi lokhu noma kumshayile noma kwenteni wahamba umfati ngize ngathi ngenhlitiyo ubona na into la yendako lo mfati ngoba usedute nekuzila lo mfati nakunje ya lana ungabuka akusindva akasimkhulu omvulo wona endaba ezinto kukhulu lenhloko lapho kude umuntu la ngaphasi kude akunalutho lapho so kukhulu lenhloko lapho ngikondaba ngazi ukuthi nakavela ethombeni bavama kuveda la ngetulu so lapho nje kukhulu lenhloko ngikophelanga nangqondo kanje usila parliament ninjani yaphila nje ba comrades baphathi babo bakuba kubo lo babe ngosami bamsite ngosami bakuba kubo bambona sona njani sasakhoteke manje mase uphuma kakhulu elayinini siphuma kakhulu elayinini ukuthi bakubo bambone nalike lithuba lakho lekubutha phasi emaphathi ecold 2 liter ya petrol ungathola iblock nga5000 emalangeni igearbox nga4500 emalangeni kanzi icylinder head ngu3500 emalangeni hayibo icanopy ngu4500 emalangeni kanti-ke i-rubberized bucky ngu4500 emalangeni tivalo letisephelele ngu3000 emalangeni totimbili i-water pump lethengwa nga7000 emalangeni yinsha sha kejake sale uyithatha ngaye 5000 emalangeni kanti i-proper shaft ithathe ngaye 1500 emalangeni nawungangikholwa shayela nansi inombolo 364622 emaphathi ecold i2 liter ya petrol.